Ćao svima, evo nas ovde na prvoj tački neke naše avanture koju smo krenuli da kreiramo i objavili pre par nedelja kao jednu ekspediciju koja za prvu tačku svoju ima domaćina ronilačkog centra Skuba Quest i domaćina Željka sa ovim predivnim brodićem Down Under. Ovde smo ronili 2 dana, nešto o tome šta smo ronili, malo više o brodu i same ponudi reći nam sam Željko, jer mislim da nema potrebe ja da pričam. Željko. Dobar dan. Ronilački centar Montenegro postoji već 22 godine. Nešto je prošlo brzo na tih 22 godine, ali toliko je. Mi smo PADI centar, 5-star PADI centar, dajemo kompletnu uslugu ronilačkog centra, znači od obuke, vođenja turista na ronjenje, sertifikovanih ronilaca i naravno stvaranje skuba i zazaranje. Brod je, kao što vidite, dosta veliki, komforan, zato to je najkomforniji brod, mogu reći, na samo Crnoj Gori nego i regionu. Vi ste probali kako to izgleda, mnogo je opuštenije i lakše nego sa tipičnim ronilačkim brodovima, što nam omogućava, tako da je ovaj brod praktično ronilački centar za sebe. Da, ja to moram da potvrdim, ovde je boravak zaista bio prijetan, ekipa ljudi, kompletno osoblje, prepoznaje se tipičan profesionalizam i iskustvo. Srećom, te godine iskustva zapravo se uopšte ne vide na nama i to je najvažnije u svemu. Mene zanima, ja ne bi sad otkrivao, ali šta bi ti istekao kao neke 3 najbolje lokacije koje bi ovde mogli da predstavimo ljudima? Pa ja mogu da govorim za sebe. Svakome je naravno neka lokacija bolja od druge, zavisi od individualnih, znate ono kako kažu, koliko ljudi toliko ukusa. Ono što ljudi najviše preferiraju, to su olupine i pećine. I to su u principu najatraktivniji zaroni, zato što Crna Gora baš i nema toliko bogatstvo flore i faune podmorske kao što recimo neke druge lokacije. Nemamo korale, nemamo puno šarenih ribica, nemamo izvođe, nemamo kornjače. Najđe ponekad. Imali smo ove godine jednu, imali smo sreće, ali to je otprilike prva kornjača koju smo za sve ove godine vidjeli da pliva u moru. A ne na moru. A ne na moru. Jasno. Ono što je za mene najatraktivnije, to je Mikovićeva špilja, koja je izuzetan zaron što se mene tiče, a nije ni mnogo dubok zaron. Špilja jeste dugačka, 70 metara, ali nije duboki zaron, tako da je dostupno i za ronioce, ne samo advanced ronioce, nego i ronioce open water koji imaju više iskustva. Zatim imamo istorijsku olupinu DAG iz francuski špiljerku iz Prvog svjetskog rata i imamo sreću da su nam obe te lokacije relativno blizu, to je nekih 20 minuta vožnje brodom do tih lokacija. Tako da te lokacije su nama najatraktivnije. Zatim imamo jednu, ti si danas ronio na Kvintu, međutim to je olupina koja se nalazi na 30 metara, tako da nije baš dostupna za sve. Uslovi nisu baš tako jednostavni. Moram reći, impresivna je, zaista je zanimljiva lokacija. Ronili ste na Crnom rtu, to je cliff dive, 30 metara. Isto atraktivna lokacija što se tiče nekih geološkog izgleda podmorja. Zatim isto Kraljičina plaža na kojoj ste ronili, koja isto prilično atraktivna za sve kategorije, ima tu malu lepu pećinu koja nije mračna unutra, interesantna i imamo mi još tu nekih lokacija, Stari ulici,
recimo, koja je jedna od u stvari zaštićenih zona ovde pored Petrovca. Zatim gore na severu imamo znači Donku Seku čuvenu, i Katić ostrva oko kojih pomenu. I to je naš dijapazan, otprilike od Petrovca do Starog Ulcinja, tu su nam lokacije. Sjajno. Mi definitivno nismo imali prilike za ova 2 dana da izravnimo sve što imate u ponudi, ali po ovome što smo vidjeli, ono što ja uvek volim da ostavim pilove, da putujem je nešto za sledeći put, tako da se nadam da će to biti i ovdje slučaj vrlo brzo. Još me nešto zanima, koliko traje efektivno sezona ovdje, znači kad se otvara, kad se zatvara? Pa, efektivno sezona traje od 1. maja pa do, u zavisnosti od vremena, može čak trajati i do kraja oktobra. Tako da postoji šansa da se organizuje nešto i u oktobru? Zavisnosti od vremena. Mi smo zaista poslednjih godina, mogu reći, imali izuzetno lepi septembar, kraj septembra, oktobar, pa čak i kraj oktobra. Vremenski su tako, uslovi su se malo, klima se, da kažemo, malo promenila. Obično ranije oktobar bio kišovit i hladan, a sad je već jako ugodan. Da, to se da primetiti na svim lokacijama, otprilike svude se na Jadranu sezona proširila. Eko, nama je stvarno ovde bilo super zanimljivo i bilo nam je veliko zadovoljstvo. Vidio si ekipa koja je došla je prilično ošarena sa svojim sposobnostima, ali meni to i jeste cilj zato što naši korisnici će uvek biti upravo takvi, samo što negde broj korisnika će malo olakšati rad sa pojedinim kategorijama. I ja se napred radujem našem sledećem druženju. Hvala ti na gostoprimstvu i do sledećeg susreta. Hvala tebi, hvala na poseti i na druženju.